Marandine mwanya kaunti-ini mbuga trimana na youth ya kuru na nthuki mwanya bonthe bakigeria gwatata kenda kuona gya kwaniria na bao irandine ria Kanji Keru gicigo mbuga kia Manyata ugatrimana na nkatha ciekuru baria bomba kutho bagitura maiga jaja na kinya kujuria rori na anio anabao bareja na kuinyontora ni kithomo baba ingi baekuru baba ni single mothers na baba ingi te kwenda kwao indi mukanda juoturo jumbita kutha jukiba kutha bachithiraja mwandiki wetu wa Nteto Rita Mwaniki kuma Embu na ariungite marandine jaja na giki ni gichunchi kia muthia kia rugono ruro mwanya igari oturo. Wira wa Kware ukoragwa urugamirirĩtwe ni thirikari cia kaunti vamwe na thirikari nene. Ino niguo gutigirira gutire na thina wa guonthe uratungana na aruti wira aya a Kware kuona ni wira ukoragwa na maugwati mengi. Pole sana. Ucio ni undu ndanyitite te mukinywa na niweka wega muno kumenyeria uvoro ucio. Maundu ma mining ni ma thirikari cioiri, thirikari nene na thirikari nini. Na nundu tukagia nafasi ingi ngavota kwereithia roles kana maundu maria mekagwo ni thirikari nini ya county na maria mekagwo ni thirikari nene kuringana na Mining Act. Kuri na mawatho maria mekiritwe niguo gutigirira ati mbaruti iria iravurwa ciekwaguo kuringana na watho kuona irutaga mugambo munene na no acikie mathiga kundu kurasa. Kumweru nakuo again ugurauga blasting. Ofisi ya national government ikoragwo na ndore makoragwo ma in charge ya blasting na nio magirwo kuvesana tondu ni sauti ndize ngimira tena na Kiembu ni kindu kingi atura nyumba na kikathukia ndo mato koguo ningienda kwira andu akarudina pole sana uria ni ngweka ta waziri ningwira chief officer wakwa wa lands and mining anyitanire na director wa mining wa national government mavote ku visit vao na tuvote ku enforce nikenda matwire mundu uri ukoragwo in charge wa blasting kana muramenya uria kurahappen Kanji Keru. Waguo kuri na watho uria urugamagirira Kware ino makiria gutigirira ati aruti wira onthe ni akinyu miaka 18 ni mugaru na watho ciana kurutithwo wira na amwe gukorwa matari cukuru na kurikiriria gutinda Kware na aciari ao. Kambuge ndeto yote tutumikiria ningo mithuthuria tondu tika undu karanginyirite na ningoria na chief officer nikenda tuvote ku enforce nginya bana ngao national government. I think ni important wana uturute wira pamwe namo nundu wa kurigiriria nginya child labor na security yanginyagia andu aria marathie kuvura kibarua vau mathiete na ciana. Wauguo ene Kware ino magirwo kurwa na muvango wa gwicuria na muthetu marima maria matigagwa vuva niguo migunda ino itumike na urimi. But kuna vanogo tukoretwe twina changamoto nene muno nundu Mining Act iravitugirwe 2024 the new Mining Act na undu umwe thirikari nene vetwa mandate but mwa tutethererie thirikari nene ni gukoretwo kwina rogue miners, you know, those people tasio Kware akwenja aria bathiicaga makivura mathiga na makareka ku reclaim kuma vura mathiga kumwe gwatonya mai nginya ukethagira ndu ni marandrown. Secondly, NEMA na ndwari ya yengi ningi mavoya riria Kware zino ira establishwa maka ensure nyamwire etagwa SCIR ruthwa Kware zicio ni iravota kwaga reclaimed back. Mundu agiuka kwenja Kware agakorwo ready warikania na site iyo ugatiga wa micuria nikenda tuvote kuthie mbere. Otherwise ucio ni undu ndaraise na ni muhocanuria. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri.